Салмағығыр хөрмәтле тамашасылар. Дем буйларында башкорт халык йырдарын көдәрен магнитофонга ятып алу беренче тапкыр бынан төвәл 50 ел элек 1963-1964 елларда оештырыла. Оештыручыларның бере дем буенда туып үткән мәшһүр фольклорчы Нигъмәт Шоңкаров шулай ук 1981 елда туган ягында байтак халык ижады ыныларын ядып алып мәңгеләштерә. 1975 елда фольклорчы Хәмзә Ихтисамов венгр галимдәре менән бергә дем буена фольклор экспедициясында күп кенә материаллар язып ала. Фольклорчы галиме Фәнүзә Надыршина 90 елларда 4 ел буе дем буйларында фольклор материалларын язып ала. Уның авторлыгында 1992 елда Башкортстан телевидениесында дем буе моңдарына арналган Рухи хазиналар эҙнән дигән 2 өлештән торган видеофильм әзерләп күрһәтелде. Шулай ук ошо юсакта Дәүләкән, Мека райондарында әзерләнгән берничә хазина тапшырулары күрһәтелде. Яңырак Әлшәй районының Ташлы авылында башкорт халык йырдарын башкаручыларның дем моңы төбәк бәйгеһе үткәрелде. Без Әлшәй районына дем моңы лауреаттары катнашуында һәм шулай ук йорт хуҗабикәһе Шәмсиямал Килдеғолова апай катнашуында хазина тапшыруын әзерләйбез. Әңгәмәне Шәмсиямал апай һездән башлайык. Һез ошо авылның кызы булаһыгыз, әйеме? Ошо авылга төштем, ошо авылда үстем. Ошо авылда картайдым инде Алланың бергәненә шөкер. Шул. Ничә балага гомер бирдегез? Мин 12 бала таптым, 7 бар, 5 үлде. 7 балам бар әле. Бөтәселәр гармон уйнай, курай уйнай. Шәмсиямал апай, безгә һез Фатиха биреп, бәлки берәй мөнәҗәт башкарырһығыз. Рәхмәт яусын. Алыслардан килгән нәнәре тулгай, дөньяга төрле бәлә тулгай, күп галимнәр тиздек тыңнары бар, андин артык тәкыйгә тыңнары бар. Күбиниләр өтендә онытып беткәнмен, тиҙгенә әйтелмәйем. Рәхмәт, Шәмсиямал апай. Бына ошо дем моңы бәйгеһендә һездән борынгы йырҙарҙы өйрәнгән кешеләр дә катнашты бит әле. Лауреат булдылар. Мына шуларның береһе Ташлы авылынан Филүзә Вәлиева, әйеме? Ташлы авылында үҙем туғанмын. Кыз фамилиям Шоңҡарова инде, үҙегеҙгә мәғлүм. Әйткәндәй, 1964 елда фольклор экспедицияһында Нигъмәт Шоңҡаров үҙенең туған авылында Хажи Әхмәт, Миңләхмәт һәм Ғилмизада Шоңҡаровтарҙы магнитофон таҫмаһына яҙып алған. Һеҙ аларға туғанһығыҙмы әллә? Алар минең ҡартатайлар. Ҡайны ҡартатайығыҙ? Ҡартатайым Хажи Әхмәт, мин Әхмәт һәм Ғилмизада, алар инде ҡартатайымның бер туғаннары. Бына бит. Һоҡланғысы нимә? Бына һеҙ әле башҡарасаҡ шул дем моңонда башҡарған йырығыҙҙы Шәмсиямал апайҙан отоп алғанығыҙ, әйе? Яғни дем буйы моңдары күсә килә. Ай-һай ғына тигәндәй, ай тауышҡау, төлкө меҫкен ҡасты шул ҡамашҡау. Үлмәҫтәй бәндәләр үлмәйҙә икән, эскенәйе тулы шул сағышҡау. Әйгенәм, әйкәйем, эскенәйе тулы шул сағышҡау.
Күк ат қайға мініп шул қылысын алғас қойын суқмар бердім шул қоланау көрәлмәстәй болып шул қараплар кетті кеткен екен өлемдің юланау әйгінім әйкейім кеткен екен өлемдің юланау. Афарин Римма Махмутова, иптәшегез буенча Махмутовалар инде бит. Шәмсия апайның кызы. Ул үткән елда Дем моңы бәйгеһендә гран-при яулаган име? Мин әле башкарсак йырды безнең Яңа Сәпәш авылында Мөхәммәдиева Корма Бикәби йырлай торгайны. Ул өйрәтте инде ул. Улның һөйләүе буенча был йырды оның еңгәһе йырлаган булган. Агаһын Корма Бикәбинең агаһын һугышка аткас, еңгәһе ошо йырды йырлаган. Һаваларда усқан кош кайдардың Қаурайдары түшә күлдәргә Үзелә юк, йылы үзелә юк Қалды инде ағынып хүйләргә Үзелә юк, йылы үзелә юк Қалды инде ағынып хүйләргә Һаваларда усқан құш қайдардың Юлдарында ұлы шәһәр бар Қайтыр әлі бәлки біздің ярдар Яу басылған тиген хәбәр бар Қайтыр әлі бәлки біздің ярдар Яу басылған тиген хәбәр бар Яу басылған тиген хәбәр бар. Рахмәт, Рима халау. Фәнүзә апай Надыршинаның фольклор өлкәһендәге гомумән халык сәнгатен һаклау, аны артабан тергеҙеү өлкәһендәге, үҫтереү өлкәһендәге хеҙмәттәре бихисап баһалап үткәһеҙ. Мәсәлән, бына минең ҡаршымда ултыра Гөлгенә Татлыбаева, бит Гөлгенә халау. Дем моңо бәйгеһендә ул бик матур йыр йырланы, һанай һарыны шикелле бит. Был йырҙы уға заманында 90-шы йылдар башында Фәнүзә апай үҙе йырлап, үҙе көйләп, бына шул һанай һары йырын өйрәткәйне. Бына шул ваҡыттан бына фольклорға ғөмүмән ҡыҙыҡһыныу артты. Һәм мин мәҙәниәт йортонда художество етәксеһе булып эшләйем. Һәм минең үҙемдең фольклор төркөмөм бар. Шулай булғас, мин шул фольклор төркөмөнә үҙебеҙҙең ауылдағы йырҙар менән ҡыҙыҡһынам һәм бына шул күберәк йырҙар өйрәнергә, шул әбейҙәрҙән яҙып алырға тырышам. Һәм бына шундай яҙмаларым да бар. Һәм бына был Фәнүзә апай өйрәткән һанай һарыны бик яратып йырлайым инде. Һанай һары буя бигерәк йәмле тире балан ай булғанғай тире йоғай балан ай
ғанығай үді ерік айдарым бигірек емлей ата бабам шундай айтағанығай ата бабам шундай айтағанығай Рахмат Гүлгүн ахылу. Тыңлап отырамда өзім ғажапланып отырам. Һез Фәнүз апайдан аның ерін ғына түгел, аның тауышын да ұтып алғанығыз бит. Һез Фәнүз апайдың тауышынан йырлайығыз. Хас үзе дем моңы бәйгеһендә илһам кустым һез хәйрлеккә йырланыгыз бит. Кайдан ұтып алдыгыз әйтегез әле? Гали агай Хамзиндың язмалары аша отып алдым. Заманда был ярды Гали Хамзинга Фәнүзә Нәдершина ярдәмендә өйрәнергә тура килгәйне. Фәнүз апай дем буйларынан уяеп алган фольклор материалдарын үзендә саңландырып кына тотманы. Йырысларга таратып, аларга өйрәтеп, халыкка таратты, халыкка сагырды. Менә шуның хөдемтәһендә Илһам Фазылов бүген хәйрлеккә дә йырлай. Шулай булып сага түгелме? Шулай булып сагай. Алтында гына микән ой был дөнья янем кебек хәйрлекәй был булып хайралы көмештәгенә микән шул был дөнья көмештәгенә микән шул был дөнья кадерләрен белеп күн иткән дәргә янем кебек хәйрлекәй булып хайралы шау сәхрәләй икән шул был дөнья шау сәхрәләй икән шул был дөнья тып-тып кына баскан туры атымды янем кебек хәйрлекәй булып хайралы йөзилле хум бирептай hurarlar yedille hum birip şul hurarlar sitiyer edergay kitep yakşı янем кебек хәйрлекәй булып хайралы кайдан
килгән тейеп шул һурардар. Кем балаһы тейеп шул һурардар. Рахмат Илһам. Кайһы бер урында атты 750 берип һорайдар бит. Кайһы бер урында нагышлап сигелгән, матур итеп эшләнгән түбәтәйдә 750 берип һорайдар төрлесә. Сит яктарда йөргәндә лә матур йөрү, кем балаһы дип һорагандар дип. Халык йырында нинди тәрбия көче халынган бит, уйлап караганда. Игътибарлыгы өчен үзе бер ишара бит. Шулай. Бана бу яктарның матур йырдары күп әлбәттә. Бик күптәр буны бер төрле йырлайдар. Мәсәлән, Асылкай буе, Юрмай буйларын бер төрле йырлайдар. Дим буе, Дим моңы бәйгеһендә Әлфирә Нигъмәтуллина бөтенләй икенче төрле вариантын башкарып безне гаҗәпләндерде. Әлфирә, кайдан өйрәндегез менә шул йырды? Кем өйрәтте? Үзем мин Дәүләкән районы Кыдырас авылыннан. Безнең бөтен нәселдә йырлай, бөтен нәселебез менән баянсылар, курайсылар дип әйтәм дә була. Үзебездекеләр йырлама, уйнамаһа, кияүдәребез уйнай, йырлай. Был йырда мин үземдең бик тә авылда авторитетлы кеше булып яшәгән 92 яшькә җитеп үлгән олатаем Юсеев Ямгыттин Зиязетдин улынан оттым. Аны махсус рәвештә хатта отманым да. Улар бик күп нәсел безнең нәнәемдәр ягыннан 11, картаемдар ягыннан 9 кеше һәр вакыт җыелып ошо асылы күл буена очрашулар оештыра торганнар, безгә дә инеп сыга торганнар. Шунда мин олатаемдың, картаемдың дип әйтәм инде, палас яйып, яшел үлән өстендә байрам итеп утыргандарын хәтерләйм. Әллә нишләп ул табын янына безне бик якын китергеләре килмәй торгайны. Мин ситтән генә самавырга күмер халып, шуны итек менән өрдереп, уларга самавыр яңгыртып торам. Әсәй, етер, бар балам ситкәрәк китте әле, мин картайым йырлай башлаһа, ситән араһынан килеп, ошо йырды тыңлай торгайным. Яшел таш, юрмый буйкайдары, яшел таш, юрмый буйдарында үзген кыздар, нескә билле була. Кыйгас каш, нескә билле була, кыйгас каш. Куяндар кеүек, куш басып, эҙген әйдәр калгын был ердә. Эҙген әйдәр калгын был ердә. Андуғастар кеүек айрашайык, үҙген әйдәр калгын был ердә. Үҙген әйдәр калгын был ердә. Юлайгай был йырдың йырлап беткәс, картайымдар, килгән кунактар илай торгайнылар. Чөнки әле генә һөйләгән һүзгә куәт бындала, әдәпле булырга, матур һүз калһын, һинең турала дигән мәгънә ята. Шулай бит. Мин шуның өчен Дим моңы бәйгеһендә быел катнашучылар арасындагы иң өлкән 2 апай, береһе Әлшай районының Идрис авылынан Сәвия апай Муллагалиева, һәм шулай ук Дәүләкән районының Дүртиле авылынан Рәйсә апай Миңнебаева үзләренең
тыныш кына йырлап, тәрән моңды бирүләре менән хокландырдылар. Жюри утыргас баш вата бит инде. Дем буе егетләре, кызлары жюрилә утырган акыллы бит инде. 2 гран-при бирергә булдылар. Шуларның береһе Сәвия Муллагалиева апайга бирелде бит. Рәхмәт. Сәвия апай үтегез турында әйтеп үтегез. Сыгышым менің Әлшәй районы Сурай авылында туғанмын, яшәүем Идрис авылында, Әлшәй районы. Мен инде атайым һугышка киткәндә 3 көн айлык булып калганмын. Инәйдән 6 яшьтә калганмын. Шуннан бирле шул әллә ятимлек бастым икән инде, шул моңнанып йөреп, шул үҙемсә йырлап йөреп дигәндәй, шул гомерем йырлап үтте инде былай. Һәм моңлы кешеләрнең моңына игътибарлы булып. Игътибарлы булдым. Кешеләрдән отарга тырыштым, олылардан отарга тырыштым. Ну, безнең авылда бик олылар у кадәр йырлаучы кеше юк иде. Менә минең күрше агай бар иде, һугыштан кайткан, инвалид булып, ул ятимлектә үскән, байга көтөү көткән. Шул матур итеп, моңлы итеп йырлап табында, йырлап та ебәрер иде, илап та ебәрер иде, шул язмышын сөйләп, минең шуның йырлары күңелемә сеңеп калган. Мин шул yerдә йырлайым инде. Ул агайның, күрше агайның исем фамилияһын сигене? Ул Таминдаров Лотфурахман агай. Шул бергә яшәнек инде, алар мәрхүм булды инде хәзер. Хәзер аның юмор ярын комартка итеп хаклайм. Мин шуны хаклайм инде, шуны йырлайм. Бейек кенә тауның ай башынай, кемнәр халган икән канышынай. Достар янына бит достар килгән, уйнап көлер өсөнән арушынай. Достар янына бит достар килгән, уйнап көлер өсөнән арушынай. Бейек кенә тауның битләвендәләй, көтөү көтәләй ятиме ир балай. Калһалай калһын ятим, ой ир бала. Калмаһында hala yetime kız balay. Kalhalay kalhın yetim, oy ir balav. Kalmağında hala yetime kız balav. Dim boyu kayırla, oy bütege, otaya kaylarına küterey. Yırlayım da kilip, yırlamayım. Yara küngülgeyelerine la küterev. Yaralayım da kilip, yaralamayım. Yara küngülgeyelerine la küterev. Рәхмәт Сәвия апай, рәхмәт. Дин буй кайдары ай бүтәгә, ат аяк кайдарын күтәрә. Йырлаһымда килеп йырламайым, йырлаудар күңел күтәрә. Шулай дип йырлагыз бит Сәвия апай, бит. Менә бу йырда төрле йырлайдар. Шулай ук йырлаудар безгә тәсбих түгел, йырлаудар күңел күтәрә. Бүтәнең дә мәгънәһендә күңел күтәрелү турында һүз бара. Менә апайдар, һеңелкәштәр, илһам кустым, Шәмсия малапай, 25 яшьлек безнең Кояш шымак ултыра, Шәмсия кояш дигән аңлата бит. Менә апайлар нинди хәтле матур йырлап, үзегезнең күңелегезне күтәрдегез түгелме? Күңелегез күтәрелдеме? Менә карагыз әле, һезне тыңлаган күпме халыктың күңеле күтәрелгәнен һез күз алдына килтерәһезме?
Башкортстан телевидениеһин, Юлдаш телевидениеһин бит күрше өлкәләрдә карай, Башкортстан гына түгел. Мәскәүдә дә карайдар, чит илдәрдә карайдар. Менә күпме халыктың күңелен күтәрдегез. Бу изге эш, бу саваплы эш, апайлар, һеңелкәштәр. Кустым, менә шулай изге эш эшләнегез. Ә бу бик кәрәк халыкка. Халыктың күңелен күтәрү ул изге эш. Мен ана шулай итеп халыктың күңелен күтәреп, әйдә, яшәгез, бергәләп оҙон-оҙаҡ ғүмерҙәр яшәйек әле тигән теләк белдерәм. Шуғансы ҡарайығыҙ. Шулай булһын. Рәхмәт һеҙгә. Яшәргә лә яшәргә Аллаһ бирсен.